يتوالين تيكو 5 أساقين غدنا وياي ونمسلاي هذا ستنفان 6 الغاشيان ناغي المزيان يقلان دي ثمورث أكل ما تزرام لكندا تغال تمورث دي تاتيرين كان العباد سي ثمورة كامل ود تاتيريان سي ثمورث القبايل زيك تروحون مدنس وذ ماقين لي ميغراسيون مثورة لو ماقين قورا تسند لي زيتوديون يشبه بويت تسند بيان سور سي ان موين باش كنيا نثقي من ذاكيا les études d'acquis ça leur permet d'accéder au changement de statut à ماكفون قراينسن فغير غدا ويريونو مسلاي باش كنقدر نسفهم لا بروسيدور خاطر ما تسقساين اون جينيرال لي باس تسقساين طاس دي فيسبوك وفيسبوك دي تكار لا غاشو تكنارا لا فغي بروسيدور نار اينك الى قن يوكن ديسيون دي غار دونك طاس لي سوربريز قلال نكيني فغير اون تفكار لا بروسيدور يصح عنك ما زمر غادي هكا يوكن اتريوسيم دي كندا إلا كتزرم بلي كندا السيستم éducatif est provincial donc كل لا بروفانس تسع son système sa politique أتصل غاشي دي تسن أركبك مانا كندا توسع زمرن أدسن لايفا عندها نظام تختارين الكيبيك en général خاطر هضرون تاروميث la vie est un peu moins cher mais les opportunités عندها نظام هي on dîner exactement un pied بدو وقيميلا ان المذ ان étudiant ديال الجزائر يحرش هكا يسديبغويا كي دي لورديناتور ناض الناس يزمر هذا يخدم لا بروسيدور كي مانيس ملايوان وزميرا ناغو سوارس نعشو لان واقيلا لي بيرويا كي عندها يزمرن دوموندين اس نخدمن لا بروسيدور مانسن وتسهيلا داني كوث وعرارا تسهل ماضي او نتفكر ابوبري امشي تروح ايتاب باغ ايتاب وقبل هذا دير لا بروسيدور فيغا دينير بليك وقبل اتبذوم كلش الا قتزرم دا شو تبغى الا قتزرم الدومين يكون الا قال ناغو ميتزمرم ناغي يتحملم سورتو يتحملم خاطر اسمع تخدمض مور تحمضاش تخدمض يشبه ربي يخرج شويه اون فوا تختار البروغرام نيندك ناغ الدومين نيندك الا قتختار لو سيكل ناغ عندها تبغي تغرض في كندا تبغي تغرض ديال لونيفرسيتي ناغ تبغي تغرض ديال الكوليج مي كاين ما ساغا كونسيي افكار مزمرا غادي ندير مزمرا غنكون كونسيي هكا يونيك سان اون ليسونس ديال الجزائر شبه بوي لا قادر يخدم او موين ميتريز دي كندا هاي غار لا ميتريز d'abord c'est un cycle supérieur donc تصدر زدات ما تشارد في ريستو غالو تصدر زدات ميلا ديونو دي بوينار الباك ناغ يبويت كان الباك يبغى دي فار ناغ وين غادي يروح غادي يخدم الكوليج ناغ الكوليج ناغ لو سي جي الكوليج اون جينيرال كامل اونتاريو الكوليج قلال دونك وين تهضرها في وحديشه ديال لونيفرسيتي ما تبغي تخمض لونيفرسيتي لا بروميير دي شوز اللي قتقلبض لونيفرسيتي يدي تكن البروغرام كي تبغي تخمض ديال الدومين كاين خاطر كرا لي زونيفرسيتي اي سو سبيسياليز دونك تروح تقلبض في جوجل يسهل باغ اكزومبل تبغي تقرا في كيبيك تقلبض لي زونيفرسيتي كيبيكواز تسناف قلف ان prof qui va t'encadrer. Donc, وينك ديفكن يزمرات تمسفهم في السوجي دو ريشيرش يزمرات تمسفهم هذا كي خلصك كي au moins les études
l'avantagineux, le prof la deuxième année par exemple, il se met كيف شوية الخدمة أما باش تخمض لي تيدي نا باش تخمض لي سيرفيونس ديكزامان نا دونك لا شوية المعاونة هاد اللغة تقصد لي فينانس ابري مي دواكي دا حريش دواكي يلقى زويرض وقبل تبدو لادميسيون une fois l'université le collège دورا ما لو تبغي دار الباك ناخذ تبغي دار ناخذ تفضل كان اليونيفرسيتي بغا دا صوتك في دارها يلها تخدم لو كوليج دو لا ميم فاصون روح على جوجل قلب لي كوليج يقلان اما ذي الكيبيك اما ذي لونتاريو اما عند النظام قلبت الكوليج كي بو دوني اسمس البروغرام نينيك en même temps اتوارد لي ديتاي les prix. L'admission des shoots. Ok, tu vas sur le site internet de l'école nia. Soit de l'université, soit du collège, ça ne dérange pas. Kif kif. Tu vas remplir le formulaire d'admission. La demande d'admission. Cool ça qui les exigences. Donc, أتعمرض الكوارداكي إقلان ديال سيت انترنت دونك تزمرض تخمض ا ديستانس وتحوايج تدوموندي ضيون و دي ما خمض لا دومونداكي demande bien sûr les frais d'admission ويقالني يرنا ils sont pas remboursables ça coûte aux environs je sais pas بالك مخلى في l'école tailleur mais c'est aux alentours de $300 وكيس نون رومبورسابل اثن تخلصو اما تواقف لا اما تواقف الضرر une fois pendant que la demande d'admission تواقف له في غربازكي نا في سداويث نا الكوليج اتروحوا اتدوموندي le permis d'études selon la province de Kharov, le Québec, c'est une étape supplémentaire. Au de demander le permis d'études, il a demandé ce qu'on appelle le CAQ, qui est le certificat d'acceptation du Québec. À ne pas confondre avec le CSQ pour les immigrants. Donc, vous voyez le CAQ. Mais il a une autre province. l'Ontario n'a un dernier وتحوج غير اللي طابقي السي دايوغ لان ويقاد وتقبلنا الكيبيك وسنتكنا السيرتيفيكا كيا وتكفى دونيت زمرو اتعوض لادميسيون دون اون ايكول اوتر بروفانس وتحوج غير السيرتيفيكا دونك تروح ديريكتومون على ليتاب البيرمي ديتود. Le permis d'études, c'est pas provincial, c'est fédéral. C'est le fédéral qui le donne. Donc, quand tu regardes le site d'immigration, étudier, on va le vrai à dire le permis d'études, c'est pas une garantie. Même si l'école mais le permis d'études, c'est quoi il l'accorde pas. S'il l'accorde pas, تعدي شوية سوات ومن بعد تعوض نعملهاش ما في كان كتير دثان كلشي مبروك ثورة أنا عدي سحريش تدريمت باش تغرضي كندا إلا قاك سطاس قدريمن وإلا قد تزرد إلا قد تزرد بليك مينيموم باش تغرض إوسكواس c'est à peu près dans 17 à 18 000, 20 000 dollars du collège. L'université, c'est encore plus cher. Vous voyez, ma dernière l'université, le premier cycle. Le premier cycle, je suis ingénieur, enseignant, peu importe. Vous voyez, ça coûte entre, on va les chiffres exacts selon les universités.
mais ça coûte entre, je dirais, 27 000, 30 000 jusqu'à 70 000 $. Par exemple, l'Université de Toronto, ça coûte entre 50 et 70 000 $. Selon les programmes. Mais tu kif kif. Donc ça dépend de vraiment les prix, il a combien ça va te coûter. Mais c'est très cher. Moi, dans le cégep, le minimum c'est 18 000 $ par année. Ou un ch'tégui, on a fait les frais de scolarité, on a fait l'hébergement, on a fait une erreur. Donc, c'est très cher. 18 000 $, c'est pratiquement 200 millions de zayar. Donc, au moins, la première année, il a قداول la somme qui. أتصي يهضرون قارنك بليك نوض خدمة على كاكا c'est pas suffisant. ما تصدر déjà ils ont droit de travailler 20 heures par semaine. 20 heures par semaine, c'est rien du tout. Les charges نينس, l'hébergement, l'internet, le téléphone, شوية الماكلة, c'est pas suffisant. Donc il y a au moins la première année quand même à peu près 200 millions de zayar. Je vais reprendre à tasse. Il a quatre zones. Frère, quelle une particularité et où gada يخدمن أحريشكي وسين أو ثلاثة dans deuxième troisième cycle, ce qui veut dire maîtrise na doctorat les universités où gada guerre le Canada ça les accords avec des pays étrangers et où qu'il ce qu'on appelle l'exemption de frais de scolarité. Donc mais une maîtrise d'un doctorat, approche-toi de l'ambassade d'Algérie une fois sur place l'exemption de frais de scolarité, ça veut dire les études mais autant autant que canadien immigrant. C'est une bonne information à avoir. Le permis d'études, mais ça a déjà le visa touristique, le visa qui a dit le permis. Mais là, ça déjà le permis. Là, nous avons dit que c'est un touriste, ça a un statut pour étudiant. Nous avons demandé le visa qui a le permis d'études. Vraiment, une information importante. تسمح سيسا نغتو على قرار دي فيسبوك عندها يسقرر قليه ذاكي sur place, je suis visiteur, est-ce que زمرا demander le permis d'études? Oui, زمرا demander le permis d'études سياقي سي كندا خاطر là une question دينيا عندي en ce moment. Tu demandes de quel pays? C'est le Canada. Une fois تخمضك لا بروسيدور المتكفى ترسل لك باش تداوي البيرمي ديتود وتحوايج دار هذا اللي كذب وتحوايج دار تروح للجزائر باش هادو غلط الطاس توالير دي فيسبوك قال il faut rentrer au pays. Non, الا قال تروحوا زمرت كانت تروح dans la frontière avec les États-Unis ودو غلط c'est le côté canadien وستنير frère à de valider mon permis d'études dans le fond des natifs qui le permis d'études avec poser. Moi-même j'ai fait l'expérience. Apparemment des Québec ils posent un peu plus de questions, mais nous à l'Ontario une question et c'était très très facile de passer par la douane canadienne du côté ontarien. Donc je vous encourage à aller là si vous êtes ici au Canada. وغير أدنور ثورة Vrir a une dernière année la possibilité ma demande de permis d'études زمرا غداوي ثواشلتيه ما صامتوت نغراويه زمرا نداوي ما إلا صامتوت يديروها نزمرا داوي ركازيس يوكن avec un permis de travail cette fois-ci. Ça veut dire la ناديرة mais le conjoint يزمر يخدم. Donc, est-ce que le permis de travail m'a dit avec directement ou c'est pas garanti l'un ou mois de s'accorder non, donc c'est pas toujours
blanc. ثورة ثنتو سيضاد تغريد دي كندا تكفير لا فورماسيون هناك. ثورة زمرة تخمر une demande pour avoir ce qu'on appelle le permis de travail post-diplôme. Le permis de travail qui est actif. Donc en général le permis acquis le donne de la même durée que le nombre d'années d'études. Ça veut dire que 2 ans, il te fait 2 ans. 3 ans, il te fait 3 ans. Wagir, donc d'avoir un emploi dans ton domaine en général. De Wagir, qui la possibilité et Wagir, la situation unique, le statut unique à l'immigration. Ça va être beaucoup plus facile de rester au Canada une fois que faire les études que le Canada à travers la demande d'immigration c'est mort. دواجد يسوي d'ailleurs les jeunes قاعد تروحون باش غنرتمو نسمي تروحون باش تقيمن ذاكي Gif around sknar mich x hullet atqalvem l'information si manwen تسامك الانترنت تورا زعما ما كتروحهم اكيد une page جوجل نايني تبغام تقلبهم كان ايمانون دا شويه يقلان ناغ لي بوسيبيليتي يقلان كي سوفر افو باش كنيا اتختارهم لا كولوني هوان ناغ امبياز اتخمض لا بروسيدور لي زيتود كي داكا قريل دات كان اون باج جوجل دونك زمرا حوسا كان زمرا غادينا كان لي زونيفرسيتي باغ اكزومبل او كيبيك باغ اكزومبل au Québec داكا دافضي كل لي زونيفرسيتي كي يعجبنا زمرا tu peux faire ta recherche نكيني اختار داكي باغ اكزومبل لوكام l'université لوكام مكا تروح شطح ونتكنا كنشطح لي زيتاب ميك دونك باغ اكزومبل داكي وزات ذا شوك ستينا فيتور étudiant étranger هذاك اللي كير فلاس هاك دي فار فيتور étudiant étranger donc اثنان لي زيتاب choisir le programme consulter les conditions d'admission vérifier les dates limites remplir un formulaire de demande d'admission, transmettre les pièces requises, recevoir la décision d'admission, etc. Donc, par exemple, remplir un formulaire, cliquer, créer un compte, etc., accéder à l'admission, etc. Les frais d'admission, il n'y a pas de surprise. Donc, comme par hasard, l'université qui a les coûts d'admission de $99 pour un étudiant canadien, $131 pour un étudiant Smith international. Donc, je trouve qu'il y a un ou archis. C'est $300. Je donc دايك ما تبغي تمقرض لي كو اسميس لي كو دي études وقد لي كو كان l'admission كني دنيا ils sont pas remboursables اثنان داكي دنيا ما تبغي تمقرض لي كو دي études au Canada مثلا تابلو يكي اك دي فاميو كلي selon le programme اختيارات اشحال داكي c'est pour le premier cycle داكي c'est pour le cycle supérieur ça veut dire deuxième et troisième cycle لكن مثلا c'est moins cher هاي غير خاطر il y a moins de crédit داكي que داكي وكيا bien sûr les universités دانيا ما تبغى مقل داكي les frais des universités canadienne, ça veut dire ماشي حاجه الكيبيك هنا les universités les coûts d'un étudiant canadien les coûts d'un étudiant international par exemple Mount Royal University ça coûte entre 5000 et 5400 كير un étudiant étranger شحال يخلص 19000 وكيا par session
Donc, qu'est-ce que tu as dit? Zamblik, Raleigh, Tasatas. Man par exemple, faire une université québécoise. Il met le matin, c'est quand même de Québec. Les provinces de qui? Les provinces de qui? Carleton, par exemple, l'université qui est en Ottawa, ça coûte entre 25 000 et 35 000. Et 33 000, pardon. Les universités, selon le programme, selon l'université, donc, par exemple, l'université de Toronto, ça coûte beaucoup plus cher. Ottawa, l'université d'Ottawa, l'université de Toronto, combien ça coûte? Le Québec. Attends, les universités québécoises. Polytechnique de Montréal, ça coûte entre 21 000. Donc, l'université de Québec à Chicoutimi, par exemple, ça coûte 19 000. C'est semblable quand même, mais là, il est chouïa le mkhalfa. Donc, il y a des أتزرض ياك وذا شو كيلاقان إيوكنا داصد أتغرض وكنا تتشارض فشكارت إصردين واقي le coût des études dans les cégep par exemple ذاكي فكنا نعدا نختار ثمورث دونك يمكن نختار على الجزائر فغي غنقرا par exemple ديال الدومينيكيان paysage et commercialisation en horticulture هذا هو شو إغلاقان يون semestre كان ما دينا un semestre dans une année لنسين les semestres donc 2 semestres donc ça, les droits de scolarité واحد سن كان قريب $10,000 par session les frais afférents selon les programmes ils chargent différemment donc داكي 400 داكي les frais إكلاقان إوكنا تعيشوا c'est pas une science exacte نزرب لك كل يوم مش إكزمرا دياش mais en moyenne ça coûte $12,000 par année donc أرنوثر 9,000 كيما قل non أرنوثر 18,000 أرنوثر 20,000 ça veut dire 20,000 plus 12,000 يكون يلاقن يوسقاس ça veut dire شحال 20,000 $33,000 يوكن أتعيشود واتغرض في كندا par année donc ملا تختار l'université صار 4 ans عرفاي سقاسن ما تختار الكوليج ما تختار الكوليج c'est minimum 2 ans نار ديال كيبيك 1800 جورني باش كنتصال دروا اتقنض ذاكيه هذا دير كان مكثوره اتخدمض نغسان دا تروحض باش كني اتضربض انجر السوره ثانت بوذ la demande d'admission فاش كانك de la lettre d'acceptation توري لقات demander l'immigration donc ما الا الكيبيك الا قد تروح ضر ذاكيه donc تختار étudiant étranger ياكي non étudiant étranger ذاكيه اتتفضاك لا بروسيدور تغرض شويه في كلاثه بيماني كتغرض باش كنا تزرضك وشو كيلاقان دونك vous informer faire une demande d'admission كيد النتيج obtenir ثورا l'autorisation par le CAQ اميك داوير مي كيف كان دونك لا demande d'admission في كانك ديال CAQ ثورا تروح دار كندا باش كنيا كيف كان pardon le site du gouvernement du Canada d'immigration donc .ca immigration et citizenship اختاروا مثل ذاك فوالا هذا السيت دونك اما تبغي تخمض الفيزا توريست تبغي تخمض ليميغراسيون تبغي الفيزا ترافاي selon ton cas nous connaissons d'agir étudier comment obtenir un permis d'études tu réponds à certaines questions ou tu demandes d'agir تفهم كلش donc présenter une demande d'agir bon il a vraiment dans les détails donc une fois tu as répondu aux questions les formulaires à remplir ou te demander le permis d'études
دايجي كان يبغي غادي نير بعد كان كنت سكنا كومون لي شوز سو فون يعني هذا نيا شوف غادي نير وطلب ثري لايف هذا وطلب ثري لايف هذا او ندرن في لي كيستيون كلش تفض لي سيتاغيان اما لي زيكول اما ليميغراسيون الكيبيك نا الكندا اتفمك الاخبار يصحان دينا اموان كو تستعزم تخدم شغل يمانون اذا كان يعني لادميسيون نا لا دوموند دو بيرمي ديتود دونك لا بروسيدور تيك الثايض وندوي غمسلاي افتو درث نين المذنقي غادي تعوضون لدقا كندا يمير زريق بليك ويسهل على الحال ميلا دونك ثليدان الماذ نعطلذ ذي مولان إقفانا شقالنا رونسان هي مقلثة نعرض ذي ذويل ثايض و ابونيث ار تيكو 5 على لاشين يوتيوب تيكو 5 ابونيث على باج فيسبوك نا حملث كني قارن حملت لاباج كي وكان او نستوضن الاخبارات ما يلي وجديد ثان ميرت نون ارتكل تايد